Lorenzo je 16-godišnjak iz Guadalajare u Meksiku. Jedinac je u porodici skromnijeg imovinskog stanja. Trenira svaki dan nadajući se da postane fudbaler. Školska godina samo što se nije završila, pa traži letnji posao kako bi pomogao oko računa. Na internetu pronalazi oglas za posao operatera u call centru. Odmah poziva broj. Na telefon se javlja žena blagog glasa. Kaže mu da danas mora da dođe na intervju uživo. Odmah sede u autobus i vozi se 45 minuta do lokacije van grada. Ali po dolasku gomila tipova u odelima stavlja njega i još 15 tineđera u drugi autobus. Kaže im da se intervju održava u drugoj kancelariji. U početku je sve izgledalo normalno, ali kada je autobus krenuo na zemljani put, stvari su brzo postale čudne. Uzimaju im telefone i stavljaju im poveze preko očiju. Zaustavljaju se na udaljenom ranču usred ničega. Lorenzo zna da je upravo kidnapovan, ali ono što još nije shvatio jeste da su stvari mnogo gore. Nalazi se u trening kampu kartelskih sikarija, mestu gde frazu uradi ili umri shvataju bukvalno. Šta se ovde dešava i ko su umešane strane? Ovo je ono što se dešava unutar stvarnih kartelskih igara gladi. Ovako nastaju kartelske ubice. Organizovani kriminal u Meksiku nije ništa novo. Zapravo, postoji već decenijama. Svoj današnji organizovani oblik počeo je ozbiljno da poprima još 60. godina. I kao svakoj organizaciji potrebna im je radna snaga. Ta radna snaga nije zadužena samo za prebacivanje droge preko granica. Potrebni su im i ljudi koji održavaju disciplinu i služe kao sikariji, naoružani ljudi koji sprovode volju kartela. Dugo je ta regrutacija bila prilično neformalna. 90-ih i 2000-ih odlazili bi po barovima i klubovima ili slali ljude u siromašna naselja u potrazi za mladim momcima koji su već pravili probleme ili su delovali kao neko koga mogu da oblikuju. Ali tokom poslednjih 7 ili 8 godina, kako su ove organizacije u Meksiku počele da deluju sa sve više nekažnjivosti, regrutacija je postala mnogo nasilnija. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero. Sada prisilno regrutuju ljude koji ranije možda ne bi bili idealni kandidati, uvlačeći ih u sve šire operacije kartela. Ali iako su metode regrutacije kartela postale sve otvorenije, oni i dalje koriste nepredvidive i podmukle načine. Obično osnivaju lažne firme, pretvarajući se da su uspešne trgovinske radnje u širenju, call centri, građevinske firme i još mnogo toga. Objavljuju oglase za posao i čekaju da se prijave očajni mladi momci. Zatim te kandidate obično pozivaju na lažnu lokaciju. Kandidati se potom namamljuju u zamku gde im uzimaju telefone i primoravaju ih da ćute. Grupu mladih kandidata potom odvode u izolovani objekat usred ničega, odakle se mnogi više nikada ne vrate svojim porodicama. Lorenzo izlazi iz autobusa zajedno sa još 15 momaka. Dvojica pripadnika kartela im skidaju poveze sa očiju. Nalazi se na nekoj farmi nedaleko od Guadalajare. Naoružani i maskirani sikario naređuje grupi da stane u red. Polako prolazi pored njih, gledajući ih pravo u dušu. Neki momci su toliko prestravljeni da počinju da plaču. Zatim sikario započinja svoj uvodni govor u kojem u suštini obaveštava mladu grupu da su izabrani da prođu obuku i pridruže se kartelu i da će svaka neposlušnost ili kukavičluk dovesti do izuzetno teških posledica. Tokom narednih 30 dana bit će obučavani i pripremani da postanu novi sikariji. Ali prvo ih odvodi do njihovih soba, kutija veličine 2 sa 3 metra koje gledaju direktno na poligon za obuku. Svaka soba, odnosno ćelija, ima mali prozor zatvoren čeličnim rešetkama. U ćelijama nema ničega, osim kartona koji koriste za spavanje. Vrata se zaključavaju s polja i dozvoljeno im je da izađu samo kada idu u toalet. Betonski zidovi visoki 4 metra okružuju farmu, a na vrhu se nalazi razbijeno staklo, zbog čega je gotovo nemoguće popeti se preko njih. Savršeno mesto kartela za oblikovanje, obuku i nestanak svega i svakoga. Lorenzo uzima dubok dah i zatvara oči. Sutra ga čeka dug dan. Teočitlan, Meksiko. Neki su ga nazivali rančem smrti. Izolovani ranč sa niskim zgradama, okružen visokim zidom i poljima. U septembru 2024. godine otkriće podzemnih peći i 200 parova cipela u logoru za istrebljenje koje su pronašli aktivisti zgrozilo je Meksiko. Grupa građana koja je tragala za nestalim rođacima u zapadnoj državi Jalisco stigla je na udaljeni ranč nedaleko od drugog najvećeg grada u Meksiku. Nakon anonimne dojave, sve što su morali da urade je bilo da gurnu otključanu kapiju.
Unutra su počeli da rade sa jednostavnim alatima, krampovima, lopatama i metalnim šipkama. Obavljali su posao koji su državni istraživači navodno obavili još 6 meseci ranije. Ono što su pronašli osramotilo je državne vlasti i potreslo Meksiko. Desetine cipela, gomile odeće i nešto što je izgledalo kao fragmenti ljudskih kostiju. Ranč je služio kao baza za obuku regruta kartela. Neko vreme istraga je bila tiha sve dok članovi grupe za potrage Jalisco ratnici nisu posetili lokaciju. Tlo im je delovalo neujednačeno. Iskopali su rupe i pronašli podzemne peći. Državni tužilac je rekao da su istraživači pronašli 6 grupa kostiju, ali nije bilo jasno koliko bi žrtava mogle predstavljati. Nije pružio objašnjenje zašto istraživači ranije nisu uspeli da pronađu ono što su neobučeni građani pronašli, ali svi znamo šta to znači. Ovakva mesta postoje širom zemlje. Meksiko je pun masovnih grobnica. Nekoliko ljudi koji tvrde da su preživeli izašlo je u javnost sa svedočenjima o kojima opisuju kako su namamljeni na ranč lažnim ponudama za posao. Njihove priče se poklapaju sa ranijim izveštajima o prisilnoj regrutaciji u kojima su mladi ljudi odgovarali na oglase za posao na internetu pre nego što bi bili kidnapovani i držani u užasnim uslovima. Bili su i žrtve i naterani da ubijaju druge kako bi preživeli. Nazad na farmi, Lorence i njegove drugove bude u zoru. Ovi kartelski kampovi funkcionišu uz ekstremnu disciplinu nalik vojnoj. Prave plaćene ubice su instruktori unutar kampa, ali za početak dana nema doručka, niti pozdravljanja zastave. Umesto toga, kandidati su primorani da uzimaju teške droge, kokain, metamfetamin i još mnogo toga. Ubice koje vode kamp paze da kandidati tokom procesa budu potpuno drogirani. Za njih droga je način da otupe ne samo telo, već i savest. Lorenza uče kako da koristi oružje, kako da poštuje pravila kartela i, što je najvažnije, kako da sluša naređenja. Koriste pretnje i zastrašivanje kako bi osigurali poslušnost. Svako ko odbije da izvrši naređenje ili pokuša da pobegne, jednostavno biva ubijen. Nakon nekoliko dana osnovne obuke, dolazi vreme za prve zadatke grupe. Kapija farme se otvara i 15 nasumičnih vezanih i ljudi sa povezima preko očiju odvode prema dvorištu. Kleknuli su na kolena i naređeno im je da ćute. Glavni ubica govori kandidatima da su to loši ljudi koji su izdali organizaciju. U suštini doušnici koji moraju biti uklonjeni. Drugi ubica donosi baštenski alat i baca ga u blizini. Lorenzo je odmah shvatio zadatak. Svakom kandidatu naređeno je da uzme pištolj i stane iza jedne osobe. Zadatak je jednostavan. Pucaj ili će pucati u tebe. Vremenom se broj kandidata smanjuje. Ne zato što odlaze, već zato što ih eliminišu drugi kandidati koji izvršavaju svaku naredbu koja im se da. Uklanjanje tela, iznude, nasilna ispitivanja, uterivanje dugova, spisak je beskonačan. Farma u Teučitlanu je podsjetnik na više od 120.000 nestalih ljudi u Meksiku. Samo se u Jalisku gotovo 15.000 ljudi vodi kao nestalo. To je takođe uporište kartela Jalisco Nova generacija, koji je vlada Donalda Trumpa nedavno proglasila stranom terorističkom organizacijom. Istraživači procenjuju da oko 175.000 ljudi direktno radi za kartele. Karteli su svakim danom sve jači. Koferi, cipele i neostvareni snovi i dalje ostaju na farmi. Pretplatite se i vidimo se u sledećem videu.